Kethi nkatho na nchone ni kugwatanira na bautwe kirinteto chietu cheru themwe na arua iri tariki 13 mweri jwa 5 mwaka ni jwa 2025 amwe na nteto iria nkureterete ni kuruba tutigi mabisa ba NPR baraboragirwe ni maitha gutariria kinyamara kiao nyuma ya gutigwa ni endwa bao. Hakuruba njuri igembe kuregana na utongeria bwa Linus Kathera na Josephat Murangiri bakiwa kivindi kiao gya kwathana ni kiathirire. Mubunge Susan Mwindu kuria thirikari gutonyithia musareni arungamiri ba matura ni untu bwa ngugi yao ya gitumi. CS Eric Mugaa gukinya mbere ya mbunge nene kwigika banjeti ya Rwangi ruria arungamirite rwa Ruji. Muonanire twa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Kuruba atutigi mabisa ba NPR bare batere uturo nyuma ya kwithukirwa ni maitha ni batariritie kinyamara kiria bethirite bagikurukira nyuma ya ene gututuro. Kuruba bantigwa nande ni bakurigara mubango jwa thirikari ni juriko kirinja iji ni untu wa kurubao bakwire kiri utungata bwa muingi barite kagitaga kwamukira wira ni bwa seneta wa Meru Kathuri Murungi taburia Nicholas Chabare agutumenyithia. Kuromba twenge kurusia antu babarare a thirikari tubangirwe kitheni ka pension kana nya salary ya antu bau itekarunga nkoriu tuendelee kuikirwa kamushara kau kinya kethro kanini kenda tombo pushia na baba antu babombo kinyara mwathani akabombo bakinyithia kana arabethe barendete kinya biumia kathomba kuma antu batatu barane mabitha ba NPR bakurathwo na bauragwa ni maitha abakuija ng'ombe na kinya abarikia anakuthikwa indi ekuru obao baina biuria kiri thirikari nontu bakira bakuga ati bare ona takabateyanire twe bakiromba thirikari kinya gwethirika muchara agakuru bao kathinambe na kurekarekerua ni kenda bathinambe na kwibanga nontu baina maicha momo kuma bagukwirwa situation ke musi wakwa tekethongi muno twina inyobwa turamenyerete kwithirwa tukiona baba wao au every evening lakini thaitu ikara twinobwa kuma mathiko ya ruko te utio butomba ekumenya saiti nanga kwithirwa kakubo to bangira nanga tuba twira kana batumenyete ontu teka kubo kumenya saiti ukithirikari bwati kwitha bukiona na tabomba twetheria nikenda twana tutumba ni ukinya noko menya mwanka thini tubati kwitha tukimenya kwe compensation ya antu baba weta kana kwe kinya ka salary kana baroja at least bomba nya kunya ka extend at least no 5 years twana akura ka tukathoma twakinya noko nontu twana tunini muno nontu tekate twine nyango bombere batwe kuruba tu yate katwina ngwesa kurita kuruba betu parare NPR na ni muna askari wa kawaida akiokua iba endelea swana bo baka supporto manka bakendelea ende batu nkore kithe kwe mupango tubangeri ana babe tubomba kuendelea nonto kinya bare askari o yabangi baretia ndeto ino bakiamukira ambecha ira seneta Kathuri Murungi airanire akabanenkera wa muji egita aria mathiko na ara atumwa abaka Kathuri Murungi bakinyithetie mbecha ino ntere ino chiegembe tukuita nende kinya nende kubaborerio ringi tukiwa poleni kiri family cia KPR beto bo bathatu bombere kura wa imaitha na tuite kuyuriria ura munene wetu auire tureta ntumo yawe wana siasa baba ingi baguga gontu batithithie lakini ntumucokeria nkatho na kumurombera Murungu nontu bwa moju ena ju chwa kugontu na akathithia ni baba ingi baguga era mathiko na ya kurukiro au na batithithio ora bauga abo baba echokia nkatho nontu bakira bakuga ikathi nambe na kubatetheria bathiki nambe na kwibangabangania iboya Kathuri Murungi uthari musana ngaine boya nontu kuma twikuma mathikone twina 2 weeks bare tubogire sume biende ba kuthikwa nengwete kinya baba ingi binyaso inya bamo bate inya kuona bora twatiatirwa lakini nkora ngaine boya na Kathuri buru ware
ndauga burunga yo thera mukire na mutharime na ibo buru ayukite nkatho cia mwanya kumake bautu ekuruba baya bantu bau bombere no tutia mate nanti na twana na tuende tu sukuru tende daito nunu sana oteka nanya kana na ka kulu ikamyaka 12 na ndina katikari te myaka ele ende nkoromba nya tongere bangi bete na moyo yu kathuri murungi akwethie manto ameya ya buru te muntu ungi wake lukira anto au nibo ntombwire kinyo kinya akababa tana bakwa batenti akambiye buru ndimucokerie nkatho inene muno Komagebe North, Petan Class, Chabare. Mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ni arombete thirikari gutonya njaramuko na kumara na gantu kanini karia komba kunenkerwa arungamiri ba matura nibo area managers kubachokeria nkatho ni untu bwa ngugi yao ya gitumi akiaria kagitaga kunenkanira kigina kia ngafu kiri ikundi bia gwitethia Mwindu ni akathite ikundi bibi ni untu bwa gutumika kuringa njeki Ekuru na kinyambe umbithi Paul Kabithe katumenyithie Akiario rimo jumbe mwekoro kontini ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na theterete anene arutingo ibaki thirikari bakimyekana ta area managers araugite ibabatiri kinyabo kuraithagiru ata arutingo gibarabangi ba thirikari anyamukao bakara maisha me akethiuruka na ukinya kethi kuwatanjo yani ile manager kinya mbia cia kugura kinya tochi hana mbia cia kugura kinya makara hana na na thirikari kugitata na thirikari tu ina mbia tu ni ku uma tu ina mbia wanatoka gaurwa tigo MP kia utotoka MP gaurwa percentage kidogo kadi kwa area managers basi area managers yake tata sioneka inte mambo yaranka bora na butitegia waranyunda akoroka ngaturie twarengere area manager no ambete kinya ntungwera kubatedia buni nkabatedia no anchire kinya ria twarenge bantu kubeta area manager nkaberi nkauga virenji guns kabeta virenji guns ya ntobako batia thongera system ni Nagitaru ya kinya gotie kuga ngoyu mukuru ngoyu mpi aketo toka beta kasho to toka utire tore utorundi bashoko Usani agicokeria nkatho anene Rais William Ruto amone munini wake Professor Kithure Kindiki ntuba miradi nkutho era yendere kaunti-ini ino President William Samoei Ruto na Professor Kithure Kindiki tumwire ni bwega tore muri bwega no mantu marato kuona tutira monaga ono gwanjo gwitikore koya tuthenjerwa mantu megi maraji ende toruga tu na masabu chipo mateke bandisito kuretero masabu kaunte daino maragita kia mora memponi imagokunia magikira barabara ya memponi kodimo kodima mbio rami todia koromba into ibutore amwe kuma governor kodi senator kodi kuma rep kodi MP wa Mara wa Chuka na wa Tharaka tuinde tukadimu ankagwa president renge tukadiwa Kindiki nduwerenge kwanza ende Kindiki avunja record augire wantora ni ume mtu twinde twathikare wana wo tathi kwe mtu munene kwa thire kurugamira twakiro ntibirajire kwe mtu wa mwete wa munene wa ko Tharaka mwete were atichokeria Professor Kithure Kindiki nkatho atichokeria William Samoei Ruto nkatho ndisi yake ya inio barabara keremwa hinio kekike kirobini arome nakota arema 2017 2022 Ikagitani waku Susan ugite ajumbe baichigo mbunge baithirito bakinenkagirwa mbeca cia ngatiga indi gutire maendeleo makonekana maturani inge 62 milioni cia kurima barabara ena chinge cietwa 50 milioni cia kera cia electricity city cia kera cia Kenya Power cia nyamura kwa Ministry of Energy million 58 Ruto arethere si 53 asiringa boost cia kinya 58 CDF Ruto ethere pena Kindiki bethere 140 kende mde to ya kuthinaga tugiaka nyamura matarata mama enugwira ya CDF tubati kuone mde kibayo smart kanjukua smart gakero funded by NG CDF Muthia Susan ugite ati no akugana gutuika gavana wa Tharaka Nithi akiringithanagia na barabara ngigite kiri kithurano tukuwata experience ya county ya kumenya mbeca cia eu bilioni 5 na kwigwa kinya kiburabura kaburuthira na kumenya mara mombe kana mama takitata ndene experience ya county no tim tongo kuromba gite kia governor ukumenya county governor wa Niunde mea through tukindari administrator poete kuruta wera na MCA matare na nto ntie munene gwomba ntukambalinga makinya mtu akaya mbere bora era MCA marimanti ambere ntwe ya ugogo nego tindo there to kuonia impeachment ritio gukiri unga mwanya ntereche Tharaka rira kunyagagira ikundi cheki kumania na kigina kia gaf ria gwana twagura ukajaga tukamireria tukukiro churo tukuntere kinyeria tukurugiria chai isia gututethia gwa kameria ukendia gwire kana mbia cukuru tanyo ndina twana cukuru na bangi kundi twinde otie mwekora tathomithagia twagura
igaciara na twika makaria tukathomithia nacio twana tugatethia tugakundagia kinya aturi tuba mama wetu turetera mbeca tuthi kugura mburi cieria tugakena muno tugika makaria twikundagia aturi. Nkiripotera Weru TV kuma Ntereche Tharaka Bituo Paul Ogwa Kabithe. Mubunge wa Ekuru Elizabeth Karambu Kailemia ni ateterete abunge kumania na boko gwetwa tatongeria bagwitikiria jara jonde Rais Ruto akubera kiuga abunge bajoketie itagaria ria kugwata thirikari mbaru kenda karibona witi na mbere ni achokete aige kandionga cha Kindiki kirisigo bunge akiuga bobo bugatetheria kiri waki bwa thoko cha kuguna kari motugikare na riboti iji. Akiaria mubunge wa Mwekuru wa Jamiru Elizabeth Kairemia na ugite thirikari Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki ni bayo wekanya bete na mbere kuritira mukari ngugi akiregana na migambo ere kugate bone abunge bagwitikiria akiura Rais Ruto akiuga no kaboba gwatanite kenda bakomba ukuberia karibara babathurire wau twakanya bukona mapato jara Rais Ruto na munini owe daketwe gwiciariro Tharaka ngugeira beterete gwita ituberete twinya bunjuba Meru ontore mwetwira wa jumbe ba Meru bweta kuga yesa nau otemungugenge bwita manto jo ijorongo imagine otira tweta obisi otira kuga nga barabara anga ndaracha thirikari metho na bukona matokeo na nkuetekia riabo abona baithithia mantu jo jonthe ira bugetekia uti urongo burarairu au kwe mtoreja nyama bwe tengogera mtu agwita so tutakuja utumakie Karambu 98% kana 100% na uonge kere manwa makirwe uonge njoge nwa makirwe kana ni atia inkuwe ibwega nyanga bana kamakirwa. Mubunge Kairemia na ugite baba kumeneria thirikari ni barabara kuna baumagaruka ku na gogo tegentu gekiega bomba kuona kuma kire thirikari rere wathanine ya mtu athori ote watiuga indirare onde thro tekyo kireo wathora na muka ageta kuwa kwanza arara ngoroti ote ngogeita ato karawa nande ankwenda obwira bukathikira baraba na uba kwaria nteto nyingi abe disgruntled ija mukore wengi akaeta kuga nteto imbeisha mukuru we kingi mubunge ujo na ugite mibango eje kuthiurunga kirishigo mbunge mwanya ya wakathoko etongeretwe ni DP Kithure Kindiki na Jamiru mubango jojo erigerige shigo mbunge kya North ntuku ya Juma na ugite ni mibango ereka guna mukari wa Kawithire kinda bakethira bakingia moroto jwa kiama kya UDA jwa kuromba kura jule jwari bottom up economic kenda kugarura muturire jwa karibanthi urenda antu bonde nuntu ne antu uto munini ka o munene muntu kwa uturenda kwethira bena dignity. We want to dignify our people by building good markets. Nara mtu akaraga stoka we kiriki kure kana kware estarene iyo ni bottom up. Ni mibango era mubunge ujo aretie Ntereche Kaongo ndiria kugunaga ikundi mwanya na mbesa tenti mebira ya roje na kinyambori turanire ni ikundine Karambu na abwethira ikundine kenda mbutethia na kawashi mbutethia na incubator mbutethia na mantu jange jara jonde bukwenda nyabikibiki na gento kenge nyaka munda to seeds karate anga ikwache na seeds inge kenda nyabumba witethia nacio kuma Kaongo mwangambi ageshigo mbunge ke Centroiment inke reporter teto shawero rea kwa rietwa ni mutuge kare abiashara bagakorwo monene bakenerete muchemanio jwa Kindiki na bunge jura jwerigiri kwithirwa jukithithika ntuku ya Juma barabara na wirigiro bakae wakanya kagutariria mabataro jao atongeria ba biashara babankuruki ne bendekithite gukinyanirwa kwa mubango jwa kuthamia sewage kenda kumbithia kwaramwa kwa thoko eu ya gakoromone nenduranirite ripoti ichi. Jenge Meru pamoja.
abiashara bagakoromone batongeretwe ni atongeria bao ni bamukirite na wiru bonene ndionga ya Profesa Kithure Kindiki ntuku ya Juma kenda kwariria kwagirithwa kwa thoko ezi kinyankuruki bakiuga nande ibaize thoko ya Gakoromone kagira na kinya kuthamithwa kwa sewage hamwe nayo gwakwa na njira ya kinande twatega thoko yetu Gakoromone ithaira congested muno na itukumenya gukurukira deputy president wetu o amwe na mheshimiwa wetu Rahim paka tuthithiria mikakati ire gatuma thoko yetu mbagwitirika ngugi bwega nontu thoko ire kumenyeka Kenya na kinya nthi ingi twatega thoko yetu kwina kathirija sewage ire uria ire inya ikinjara cia county nontu itwije ngavana wetu na kwenda maendeleo gutetheru deputy president na president batuthamirie sewage ire itukurombarira ke sewage karikia ikwethira kwena mubango yo haraka kabisa kendinya at least to decongest Gakoromone ithira kwena pali kwethira kwena accessible road ira ikethira atubeto barabonda bena mali baraba utandika into bya onjere no ntobo kwa nafasi kyo tandika baketha bena kanya gakega gakoya kwenderia ukesi wenje thama na bungi na buitu kumenya thoko yetu tukwendethwa modern market otaga thoko yetu Gakoromone itina ndwego itingiti na itukuromba deputy president wetu na governor wetu na MP wetu patutetherie thoko era ya modern na itukumenya icio imwe cia agenda ire itumite deputy president ya Friday bakiongera kagita kawaki bakabangania biashara bora bagaita ngugi abiashara betu tukababangania bubwega nontu itue batarite na kura kenda tumba kubathiria mibango ya development twababangira ura bakomba kurita ngugi gugiakawa ngugi ciao ciethire ichikwenderea na development ikienderea ou nontu ijira gugwakwa rimwe ikwenda bamwe beba ibere ya nini kenda mno mwako jijo au bethera bari babangania na njira ewendo na tubapangenia bwega uria kinya gugiakawa ou o mubiashara ari onaira mugate jwawe jo on daily basis akenderea kujona o tukibanga wakiura bukenderea inya kethera imwaka jo mwaka na iri mwaka juju kajukia abiashara bakethera bari ngugi ni otu bakithunkumaga na bakimenyagira nja ciao na biashara ciao na boekoro bakiromba kuringwa nje kikire ikundi biao awaivo deputy wetu president Kithure Kindiki nontu weje temiru weja to to support especially batu readers wa mama ekoro twina thina batu ekoro twina ikundi bibinge mono twina SACCOS chieto twina ikundi bieto na itukuromba support ugite wejita go support mwana biashara especially watu wa mama wana youth kinya akoro beto bena ikundi to support itukoromba support yenjaga to ya biashara baba inge to na ikundi bibinge mono ko itukoromba uturetere kagina gakega munene weto kara tukomba gwitethia nako na kara tukomba support biashara cietu nkuruki ibakuromba mianka ya thoko ya Gakoromone ikwe werune ni tukuromba kabisa county government of Meru betha na national government ate mianka yetu ya thoko ethire mianka kumenyekana bwega na kinyara ya thoko atuke upgrade watu a modern market kwethera gutithira kuna issue ciako ya kureta conflict baadaye akariba kirombo guchumire kwa wingi kwa mukira Profesa Kindiki itushokia nkatho imaendeleo ya tuirigirite Friday na itukukaribisha atongeria baraba keja amona deputy president wetu be karibu batu tutayari kubetera na itukuromba karibetu na biashara betu Gakoromone baumira kwa wingi on Friday tukaribishe munini onthe o rais ura bere mainye mwana wetu umite wacha miru yetu tumuonie wendo bubu nene Maureen Kinya Weru TV heta na mbere kurumira nteto cietu nchokerete nyuma kagita gati kuraja kuretere nteto nkuruki Board ya Governors, Chief Principal, Management, Aritingoge, Achiari na Ritobonde Bakiro Technical Training Institute, ni bakubugwa toge ni kiri graduation ya ithatu, rega kunguru ntariki ya 16 cha mweri jojo. Mambura za graduation, za kambiri ya ithatu cha rukiri ni nege skuru eje, na mugeni wa giteo, ni waziri wa kithomo Ajanthi Gurune, Honorable Julius Migos Ogamba, EBS. Ugakuru kiroka na otigwa nyuma, ni ontutuga kuretera mambura za imwako wa mwa aja kwa Weru TV Romurero wa Meru. My name is Dr. Jackson Bai, Chief Principal, Kithure Technical Training Institute.
And we are very happy as we are celebrating our family graduation ceremony. I want to welcome you, all of you, so that we can celebrate together, because this is we are celebrating the success of our learners, our trainees, and also the institution as a whole, because the hallmark of every education is when you see the student graduate. So that's when we're sure we have been able to impact the skills they came from. So karibuni sana. Nintubante tonkuruki ringa thimo kiri principal ukurukira 0718-621-864 nkuruki na utume email kiri kirotechnical@gmail.com. Kirwa Technical Training Institute, technology for better life. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah, Go TV, let's go. Final. Go TV, this is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV, love it. Gichokera na nteto nkurukia kuruba njuri kuma gisigone bunge kegembe ni bachumirite werone na kuregana no tongeria bomukaririgite wa kanjo uniwe Linus Kathera na kinya mwandiki munene Josephat Murangiri batongeretwe ni Ramu Kathata kurubaba ni bakurota bairiba ni gwita nambere kurumira ite na kagita kao kagutongeria ni Kathiri. Dennis Mugendi ni agutumenyithia. Tore ni athitha ndene athiroji ni Gembe Central garuni akurubanjuri ncheki ya mwito muraja nio akuru kuma Igembe onthe basemanitie kugita igamba na kuga bakurita utongerie ni mukaririgiti wao Linus Kathera itumine birebi bingi na kiambe ni kuragi kuwatithania njuri tugenarua tusemenia turembe omwiro no ntubokona bura njuri twitithuboya twene chamani wetu Kathera na remini kuwatanithia njuri ya national batwe tiania ne rwera na Kathera atumira tunguri ara witika tunguri na kawinde njuri watumira mutunguri ko buri witika batu na tutuyembe akaria baba wetu itwakirire lakini natwe turamutumira atunguri nigende akeya tumira anjuri yetirite ke kuthira na njuri kuma ka lobe sao ka watanithiri njuri therimwe tutenda mpathunde ne njuri ko njuri yetu mwanga thayite antwaya no ndubo tunguri bro buriko bochama Kathera oyembe omwiro kwa ka mwaru are chama Kathera twetu tumurita unanimously twetwende no ntu democracy ya njuri githiata na itete njuri
Withire Wanjuri Ncheke kuma ntangi namba ine igitare kauro besau bari ugotongeria Wanjuri ni bwa marungo na nthuki nabo nenkanira gua akathera ari murubeta kinyanyume ya kuthiri igitare yawe na aregeti kunenkaniri utongeria kirindu kia miriti na bo mukarigiti uria bari nawe nandi ni mumiriti tawe Andiriano Arujaru kumatigania uria atwire aregi utati na mukarigiti kathera Withire Wanjuri miaka 10 nthuki kyo wigwa miori bakathiria miaka 10 nthuki ingi no keta miori bara bakalurukira ite ende no nturia miriti igure miori no ratanya bethe barukire ite baninka lubeta miaka ekuthiria 10 tukinya miaka 10 nele twete mwaka 13 lubeta ere wokwa ikarerete ikenda kugakanya miriti ende kugarika ni miaka 10 ndugire kebela ingi keya njoli ne ka lobe chao na katoyura chebura kankwenda kueguru nara kuiba itile njoli kemiri njoli yero ina constitution ina memorandum ina sheria ira bete ku register sio ira kireito yire njoli kambwe kireito ka yire njoli aware ibwe yete kuwata nithia ntwethingia na kathera aite na boterine nera ni njori yoteri kambwe gweru ari njori mero asemana cia ncheru bateri ncheru beta heritage beta bandika sheria cio bendera bongwa bacoka baciongela miaka ibyo ntoba kuba bakiwa njori erebela ko 2028 lubete erebela 2028 na tuicie mukataba ya twekanira kana yo tora rendo ya kuthabe belere njori thirikari na bwae ende ka njori ka ya muntu omwe a muntu agetwo ntone tubire muntu atakora ici twetire muntu atakwanga bana katute njori twe omorita kwa kadera ti chamani kadera ti chamani aro yero no chamani kwa kadera na mogerera mogerera Murangiri na thirwa nche anga gaidi toche ne na ngombe ciawe ambwe njuri ncheke yao njuri ncheke mbi kiao rera murangiri ari aingiro na wiri kumenya thiria ntuko mwanja tugenja njuri ne tumwithie mbi ende no tuneterere njuri ra cienja turamwithie nche na ngagya nambi 30 no te mundu tethe loi kwe mundu tethe nya murangiri ta yake na 30 tuitathia lakini eteka sekretari tetathia atoya twathurio ngi tayari twinongi na nkithiria kambwe o kathera atikinya nchiro kathera atikinya go na gende tikiru ari tukuwa njiro atikuru kumau mukwenda kathera kumanchiro Dennis Mugendi, Weru TV, Garune Anjuri Ncheke ya mwito muraja nture ni athitha wandri ni athirujine Igembe Central County ya Meru. Sibitare ya Mutwate Nande iri na thieta ekurita ngugi untu bukirite utungata bonene na kinyako nyiri akari garama ya gwita kuraja gochuo utungata akiareka gita kanjunga yawe sibitari ne JMC wa Mwathi Henry Thuranira na ugete kinya wodi ya rume ikambiria kwa kiumia twitite. Nicholas Chabari niwe uri na Nteto Nkuruki. Uju ni MCO wandi ya Mwathi to Henry Thuranira Mutongi aliongete cibitari ya Mutwate kuraithiria aburangu ithiete na mbere na kuruteka agitariria ati kiumia giki ngui ya gwaka wondi ichiarume ikanjeria na muno nkuruki bakigweta ati kinya thieta ya cibitari no nanjirite kuruta ngugi irambiririe mweri umwe na nusu awe na iragitite bobo ya sana on average kitogeta tukibwitha cia sanjari igire pantuko kana kinya around 50 something like 60 pa mweri tutabo boya dieta yato ino maternity dieta hizo kesira mingi tuguthithia seta wa cesarean section kana da mama complicate ituguthithia KCU
Berene bareta nara nyambene maua kuthithirwa nao lakini thai tugwethera tuoperate 24 hours. Pia minor procedures kana inkaiding ni itenene sana no ithithwe onto maybe muntu unika koro kirona no kithambwe onto abu kwetha tuna tumuimba kidogo ituketha tukiomba kurita ambia mutungi teu machine ya laundry kugenda nguo iminya kuhurwo nonto ya kutumirongo kuhurangwa kenda mwananchi ateke kwiyayete thibitari atokana muti na murimu ungi wa infection. Amwe na ogu ndagitari munene cibitari no Toe Kimathi Kimaru na tariritie ati wondi icia maternity ciithiritwe cikuthira bunene kumania na guthieta ina kwanjiria kuruta ngugi na ara no mutungi augite bakathi na mbere kurithiria ntububu gutigira ekuru batikumamanira itandani ibemwe ekuru bairi tererwa maternity kwetha kuinyene sana nuntu kuma tukambiria thieta patient beire kuongereka sana kwetha ikuinyanite mbua twarikia tugetha nginya tuone kuo kwa hivyo tukomba kuongelera kandurwa maternity kuongelera kanenenea kwa bua mero ni pia nene kwa mbiro construction lakini still itirambiria nya komba kwa mbiro tutethia sana nondu gwetha kinya patient barato ari na baba maka twa bathamirie beta saindire ngilare kenda bakomba kumama kuo maternity mwekuru mwari mama mutwenjire na kana kali atama ungi akamama mutu witete bele bonde bage baitandene ke for now non to wondi ti arumeri ndo mekolobi nando mekolobi nensi ko non to wan besira na tiondire yera tinyinge wondi I will exchange nge maternity ye me ngenda nge kurite kama ne tandene ke mwebele me wondi ti ndele you non to this is emberundi teka go din ko momola. In the meantime, we shall find the ways and the means when lunch won't be maternity. So I'm for that. Kuma cibitari Mutua Tegebe North, Petan Class, Chabari. Kenyatta University bagwatanirite na cibitari ya Meru Level 5 na kinya thirikari ya kaunti ya Meru ni bathiurukite ntere Nyambene kuthomithia antu gukoni ugwati na kinya bionaniria bia murimo jwa nyimba kenda guchotungata mbere ya murimo jwa arama. Ameru ni boritwe wiki nyakiri cibitari cha Level 3 na 4 Matorene kenda kuthimwa nyimbo utheri gutina Marion Karugi na Ntetweje. Hii ni saratani ya koo. Ni mataro kuma kiri sibitari ya Kenyatta University Teaching and Referral ukonie murimo jwa kansa ya mumero sibitari je watanirita na thirikari ya kaunti ya Meru na ituo mwanya biogima ntuko ya narwa bathiurungite nteresi Nyambene bakithomithia antu watibwa murimo juu na kuboria usiumire sibitari ni level 3 na 4 kuthima nguti na marei utungata boeta na mbere mweri juu. Twithirite turi mutaratarene jo kumenyithia mwingi jwa barani ya kariba kaunti ya Meru ubatubo guchumiria nikenda bakathimo murimo jo kansa jira cujikire na Kimeru murimo jo nyimba kire kaunti ya Meru murimo jo jwithirite juri ugwati bunene ni jo gweti na jo kerikana ni jo chumburite antu baba ingi boegama antu bakethera bagiteje into biao kana bakethera bagitonya athara ya ngarama cha cibitari kai kagite ne kaka bimya bitatu ire ni cibitari ya Kenyatta University Teaching and Referral Hospital ni gwatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru batetheretwe ni Manchester University amwe na Manchester Research Cancer Research barabejite ndene muthetu jo kaunti ya Meru kuona ni mbio yongwe tumite Meru ithira ithinene ugwati bwa cancer u na ndombe antu betu ba Meru bonde tuchumiria ni na wingi kagita gaka karatu areterwa utungata bubu for free tumere na wingi tukathimo murimo jojo nuntu cancer ni twikite ugwati muno kire antu betu ba Meru. It is a serious zone, it is a serious problem. Actually we are losing so many people ja community ni antu baba ingi bara tukuthiko ontuko nuntu bwa gwitwa gukurukira murimo jwa cancer Neromba ibeje bakampu na buru na leraba kejo kam ibambe batege cancer kaumora cancer imbi nuntu daito kutitokola into bibinge mwanya buga cancer je erumanya na into bila tokola into bibi mawe igategerwa ikoneka into bibi sasawa biomba kulewa na bitomba kulewa nonto kitoka tegera kwena ndawa nyingi muno tutumira ndene imera bibi etoto kudija bora so tomba kweza mbuga ni mwe ikoleta mirimo ya kansa so thirikari ni ukire ibeje bathithe kinya kuntu center
ya gutegera kana center ya cancer ndene ya Meru. Antu ni baurito kumenya bionanirie be murimo juu jwa kansa ya mumero na wikinya sibitari ni mbere ya utalika mwiri. Tuentukoyo ya ramisi tuketha tuentere chaimenti nikenda tugetithia na mbere ntumirie kwira antu ciumirieni kire cibitari cietu cionthe ira ni cibitari cia level 3 twina cibitari level 3 na twina cibitari cia level 4 antu ibomere kire cibitari iu nikenda bakaewo tungata bu bara bakuigua uturone bwao uria muntu aciaria akari mero jwao ijwambiritie kugaruka uria bumba kugaruka muno irangie kambiria kugaruka miromo ya ithega tunea na bungi bura bukarikaira muntu niambiria kunywa gintu kimo kiratwira kunywa kaigua kia kuma muromo monga gwitabo kiu oja uria mandagitari jetu bethirite bakeresa indi nandi bugietu muno ni kwira antu bara bakuwa beno garuruku baciumerie ukeja kuthira wina ka symptom kanintini just something's right umira otegerwe wonekane kethira kwambika ukethwa wina murimo jwa cancer ukethwa wina ju it is not a death penalty yamenyekana mapema ugatiritwa no karebo egaja muntu utage ayo mwiri ne kairi lakini rira tugakira ugetera monka mwicho no kigwa symptoms then egitare gakinya rimwe ugachithirwo menyekere wina cancer ikurire mwirine so ikathi na gutreat na gukafaina ruguti ungi kumba kuthithwa. Kiripotera Wero TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kinyua. Rwangirwa roje rutongeretwe ni Minister Eric Mugaa ni rutaririte mibango ya gutigira nejo kurumira muoroto jwa thirikari ya Kenya Kwanza jwa gukiria Kenya barabara ntheburu na kubakuria kimbecha. Mwandiki munene kiri Rwangiro PS Kimotho ugite bilioni 16 iria ciathuriri Rwangiro igatumika na njira njega gutigira urimi ni bukuthegea jaja umirite ndiria CS Mugaa agukinyite mbere ya mbunge kwigika budget ya Rwangiro. Anthony Kathenya hari na nteto charuruku. Waziri wa Roger Eric Mureithi Mugaa na mwandiki munene kire gitengo kia urimi bwa Roger Wingita kia irrigation Ephantus Kimotho balale mbele ya kamiti ya bunge nene ya roji na biashara jeriene tayo blue economy water and irrigation kwelethia na gutetera mendekithia mao ma kigena kiri mwaka uju mujeru wa kigena wa 2025 na 2026. Honorable Chair, honorable members, kiri mwaka uju mujeru wa kigena wa 2025 na 2026 kulingana na waziri Mugaa mbesa jia matumiri mantuku wa ntuku ni nyitwe na milioni 91 ontubola kugabokangaratani utungata kiri gitengo giki kiri mwaka uju kulingana na CS Mugaa mbesa ile kuligiro kunenkaniro ja maendeleo kiri gitengo giki kia irrigation ni nyitwe na milioni 837 kiri bilioni 19 gatanta kenda ile batere kunenkanirwa kulingana na PS Ephantus Kimotho mbesa ino bilioni 19 gatanta kenda nijo ikiligiro kuingia miradi ile endekithitwe na Rais William Ruto kiri mubango wa bottom up. These are under the State Department and our target was to actually complete some of these projects during this administration, but because again of the cuts we might find challenges settling those certificates, and without the intervention of this committee, the strategies we have put in place might lag behind, and that reflects on our food security. It also reflects on our ability to actually handle projects that have been advertised and already ongoing. Amona ugo kagitaka waziri Mugaa alikuwa kire mubango wa thirikari wakonyiyo banga ne bakigina kia thirikari kire mwaka uju wa 2025 na 2026 kigena ni kinyetwe na gisunse kia 33 ilo bilioni jere gatanta inyanya ontobola kugabokalonga mibango mingi ya thirikari. The State Department of Irrigation has suffered around 2.8 billion Kenya shillings on the exchequer, the government of Kenya funding. And this is the money that is very crucial in development of our irrigation schemes. As we speak, Chair, we have key running irrigation projects that we are waiting certificates to be brought to the Ministry for Settlement, and as per the budget that finally, the itemized budget that came back
we will have challenges in that area. So we will seek the guidance of the chair and the committee on how to handle this. Waziri Mugali wa kilo thirikari gucokia kigina kila kiebitwe kiri gitengo kia irrigation kienda gutethira ministry ae kuingia miradi ya thirikari muno miradi ile thiete na mbele. And I know your wisdom. You have the best interest of the sector at heart and to serve the nation, as that is our duty to all of us. Kindly consider our requests and ensure that we don't have a litany of incomplete projects ongoing. There are projects that have plagued the country for years. We have an opportunity to complete them. As you walk out, maybe it will be raining, look at that runoff and remember that is a water resource, if not put in good use, will be wasted. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Haritwa arimu na aciari ba cukuru ya AIPCA Rogochontere Chantumburi wodi na Kibirichi abari na gintu kia gukenera nyuma ya bo gwakirwa irasi bina na mpingiro ya nyomo ya lewa kenda kwigika kithomo cukurune. Haritwa nkuruki ni boretwe kumenyera irasi bibi wona waki bwa kinyanira kakimutegi na nteto eje nkuruki. Muchi wa kumenyera nyamu cia kithaka warewa nwithiritwo gitetheria nene kithomo kiri cukuru mwanya cia kaunti ya Meru. Arantugo yo mde bakinyete cukuru ya primary ya Rogoso kwambiria mwaka irachibina cukuru ni no irachibira bikethirwa bibia ngoroba. Tonera nontu ana no benderete kuongereka neiba kwenda irasi o thirikari gicumia gwita ngugi eyo kinya batu from private sector conservation sector tukagwatanira nontu ngwataniro igintu gikiega muno nikio ntukwije na arua twena kugirwa gukunene tukonground break kwaka irasi bina endi bibia ngoroba nontu twigwichitana ati ndigoroge kunyia antu aba kuingia koibwaga kwitha twitega gwaka twititie bweguru tukinenkanira murandi jwa gwaka ngoroba ya irasi bina ki contractor na kinya tukitharima kirasi kingi kira turakite last term birasi biu bitano bya mwaka juju tuongera na bingi 10 bira twakite miaka nyuma tukethera intoto twakite irasi 15 skuru eje Rogoso primary turiuga baba ana betu ibo future na ikia tumekuona lewa ikirungama gutethia mugongo jwa ruju jwa twitite kenana baba etha na state of heart technology ire kurikwa yake kuthoma na cukuru ya Rogoso akirewa yakite indi bathetherete cukuru cia Meru Kathumba mwana cia kaunti Mutori Teora Ikipia na Isiolo. Cukuru jeje na arua ni example emwe ya cukuru 29 indi dicio cia Meru County ni 14 ire ruterwa Meru County nontu lewa ni cigeretwe county ithatu Isiolo na Laikipia. Nkuruki aciari na stakeholders bangi bakethera bare antu bagukara nthiguru betera nontu nthiguru ira turi nthiguru ethai nthiguru itira isi muno kuona mbecha cia dona so maromba zetu ni ati tuona dona wa kujenga kirasi kimwe aciari nabo bakeja baka support thirikari ga support for example aza uzu kwa junior secondary no kuona twezere turaka kimwe thirikari raka binge biere arimo na aciari bakenere tonto bobo nonto bare gwa kubanyithanyithiria murigo wa kairati kanchokeretie rewa nkatho inyingi muno nonto bakuona batu support to reduce numbers ciana kirirasi ne vietu na ana betro bai comfortable nonto twatega irasi bira ba utwakira ni irasi bithongi muno biena ite biena metha biena kila kitu bigachoka bigekirwa intobia kinandi na imbije skuru inyingi ite na ngoroba kinya secondary ite na ngoroba ngoshokia nkatho tonto bwa rewa gutethia gwaka cukuru na aritani betu na kona bagituthithia bwega tondu ana na ndi nyakarage sanda wanu gutego kona kena bindi muno ikambiria gwakwa immediately na bio bie occupied ibarabara kara irasi ne biampao class grade 1 grade 2 na grade 3 mwaka 4 nonto buranki nyabo keneretwe mwerekithwa kithomo kaunti ya Meru Joseph Makiora kuga imesaidia shule hii na pia imesaidia kazi ambayo serikali ilikuwa ifanye. Kumbuka tunafanya saa hii mijengo ya grade 9 na nimesikia ya kwamba tunaenda kusindua darasa
ambayo imefanywa na Lewa Conservancy. Wanafunzi wawe na nidhamu. Mkijengewa madarasa na kutengenezewa smart boards na hizo vitu vyote inafaa mchunge. Kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Wero TV niukambitaga ki Mutegi. Murungamiri wa rwangi rwa gutigira ngwataniro na urumwe NCIC niwe Daniel Giti augite omuntu wonthe hari na kioto kia gutura na are kunthe akenda nthigurune ya Kenya. Akiaririria andiki Banteto Ntere Chamara ni akanitia siasa ndwaria cha kwambararia ntere imwe cha Kenya nkurukia inge akiuga bobo teagirite. Martin Mugambi na Nteto Eji. Makuorotwo ata murugamiri kana CEO NCIC ndeni ya nthiguru ya Kenya Daniel Giti uranwe mwana wa kaunti ya Tharaka Nithi ariuga wira inene ikugwatithania migongo na kariba nthiguru ya Kenya. Kambuge kuma gutwika CEO kana Chief Executive Officer wa National Cohesion and Integration Commission radio gitara kora mbere kuya Tharaka Nithi County na arande wira National Cohesion and Integration Commission ni wira kundiu na mantu makuwatania migongo kuwatania miriga mwanya kuwatania antu mwanya na uchubira nyama antu ma antu baba kwa opportunities kana bora antu bakuona twanya Kenya na twitigirie tubatero tura amwe na twitigirie tubate kwa twina ndoa tubate kwa twina migongano withwa kwina antu bakumeneri babangi kana antu bakubuthia babangi twinde turi ya Kenya na twinde turi antu ba Tharaka Nithi na twinde turi ya Meru na twinde turi antu ba Eastern na twinde turi Africa nyatu athima antu ma Africa. Giti augite mu Kenya wonthe ari na rutha na inya ya gukara bantu onthe arakwenda ndeni ya nthiguru ino atakurua kana gutongwa imuntu. Kenya ina haki ya utura bantu onthe arakwenda utura na ibuje katiba ya Kenya ni iratwepere in mwaka 2010 ire yugaga power cionthe cia katiba na cia kinthiguru cia antu na antu ababongwe bo bakuga ndeni article 40 bakauga mu Kenya ena haki utura bantu kunthe kwenda utura ndeni ya Kenya. So tio turi commission na national cohesion turuga tiri itumenye turi Africa ndo turi Africa kwena nyamu tweta ubuntu philosophy ubuntu yugaga you are because I am atumenye mwirigo ronge kana mugongo ronge kana muntu ronge tukona embere yetu kenyume yetu karo tero wetu ari ogo nuntu batio na tu turi ogo nuntu bamutura. So turi national cohesion turuga twenda neni mbere tuturani amwe tumenye wakira muntu ena untu mbagutupa na atu ena untu bakweyana ndwaria cia mpatho na kwathurana agite na reganite na cia kiuga gakira bakwenda ingwataniro na urumwe ndeni ya nthiguru ino utie muntu otheri no timu tubatire kumena no timu tubatire kubuthiria ndene maendeleo ntu twinthi tukwendekana ndene maendeleo ma Kenya ndene maendeleo ma Tharaka Nithi ndene maendeleo ma Meru na maendeleo ma nyama Afrika ko so turuga article 40 na tukurumiria muno na nya article 10 ya katiba ya Kenya ere kuga mwanko twina kuthiri nyama ma marginalization kuthiri nyama antu abatenge to bonde baretwe ndeni ya thirikari na ndeni ya mantu ma thirikari kyo tumatuga atu kwandika na kwangerekano twa Tharaka Nithi county twaya tukagere kumenya antu babandikitwe Tharaka Nithi bamerige riko no manga twetigerie nyangavana andike antu nyabateba Tharaka Nithi nontu twinthe tukona ture amwe turi ya Kenya. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Hau nio twakinyira muthejo wa nteto ciotu cia ruthemwe thaa 3:30 ni jina ingi nkuruki mbita Maureen Kinya mona nirito mathithio ni Purity Richard.